Uko do breku na bubi sa omo ka say me ya banti wa ye be ma no pie no. Mama ba braha. Wonim se wonim nyansa akra. Wo ye kurasini papa. Hey! Sorry say me use to say word but wo ye kurasini papa. Me wo video na trend ni nyina me ntie bio. Enura anadwo na metie bi. Wo se brekunfo ye de en. Tramol ene de be na mo kuro no mo so ye de ben. Oh ya boa pi wo sa poso. Mo, when was the last time a mo abonofo mo domafo mo hu brekunfo se mo nnuane ye? Mo ye ka mo yiyi nipam tribalism a mo ye number 1. Woni breku ni domani hia domani be mo hu se wo kura abonoman no won ka ho. Da ben na mo hu brekunfo se brekunfo ye mo nnua. Sister, mo hene obesini kosunwan, obesini ko nkran, obesini ko kumase. Obesin ko ba bi opebia da be na wafa ya himfe na mo hene no so de na wo so aya amaye mo Dormaa hene no de be na mo na agimambaduro no so aya ama ada na wo kasasa ana cha ana de na aya ama brekunfo na wi na tramol sister mo so mo kuro no so de na mo ye memma ye fa ye no ma ya tena mo kuro Dormaa so ye fa mo asa mo maye sister Nana Jimambadu oye Buna Hafo Regional House of Chief President. Continue. Enti ade na ba ya mo hini ni ntimi ma me explaining chire ne manfo the reason why enta ya ma ne letter say ma won ma brekum hina yie. No problem. God will see us. There is God. There is God in everything we are doing. Sister, wo hini no watima be explaining. Na sabi se omo di na Asante hina chi ba brekum no. So omo na sabi obi mu ye nkurasefo e na omo be gina akwan ano e be ye deda omo di dru mo hye so. Sister, omo di dru mo hye so. Na de na waya ma brekum fara mo so mo hene de na no so aya ma ye. E de na mo hene no so aya ma. Ada na we ye obi a wo kasa cho. Hwa wo hene na Agimambadu na damfo pa ne Mahama. Enti tama oye na dwen so obefa Mahama adamfo na ni kura develop no na ni brema oje mamukuro no odi bi ba brekum oje madomafo no odi bi ba brekum o ha one say what ye free na Asante hina no sa na Asante hina ka say obetwa wo hiniti na so obi gira won kwanta so na oye dede na o ma wufia na no kire so osuro anase so osuro kra na o ma owudin I don't like this. And I broke fire trauma for it. Yanum dia wo ka brokum asema ye betima ba be defend de wodi agro my sister ye de be do no e be yo sesini wo wege said ye wodi fancy dress for anim. What a boka for ba be catch. I say what bow dem brokum for ye wi for musu mu krom ho mo odo pa cafe baba be kan mu krom ho dwuma musu mu di me ba be kan dwuma musu mu krom ho mu di wa boda mo ho mu kro ni mfini na Ayɛka ma akire no nso e development be na wo brekum musu development sen na wo mo Dormaa ho which why you say wo di brekum fo anim be twitwi fo mo ho aya wo be kana wo be tena agenda no so na wo kasa na apipi nya ahwa aya kama amanfo nte se na Agimambadu na damfo pa ne Mahama enti oje mpuntu odi ko ni krom edi ti otoso ada bi okasa omuntu aba ma ndis ne sister wonti me fa brekum fo anim ma me twitwi fo mo ate wo last warning me say sa video na wa ye se brekumfo ye wi ni tramol fo na yi scammers nkwa no bla na be ka samfoforo na be delete na wo ye jimifo krasi ni wonnyim nyansa ba akokora brekumfo ye de ben ana mo Dormaafo nso mo ye de ben mo yi na mo se so na ye se ye karaman no eno e de na ye mamo eno eho e de na ye mamo ana na wo ye ba wo ye jimifo sa we na omo kwako a odi anim a cho ni ya boni pay no na mbaabi ana na wo kasasa chese why wadwen se ubetu ni te esi brekumfo so eba ya no wo ti se brekum ni bi brekumfo do rosa na aba bonten aba be kasa na ba explain mo hene no one na ye the president of regional house of chief ana hene bia no etokaw se wo di bone a emra na di wa enti obi oya president e dey na band ne so ntime ma ne sub chief ntime ma ne na yi nana otumfo ba ye wa be ya ma na ye fe enti ka pesan ka dey na ye ma wo Dormaa hene nsom na mbe ye se ye se brekum ya Asante manyo se nya Asante manyo ye nyina kasa ba akọ na ye nyina ye ka obi nka brofo na obi nka Spanish na obi nka English bunu wom Asante bunu wom ni nyina kasa ba akọ
Wa betra se na choko. Wo ye jimi for pa wate. What dear sa video na wa ye no, bla no be restrictive statement. Sa trauma for ne wi for ne yi no, bla no restrictive statement. Enya sa be hu. Wo ye jimi for pa wo. Wa wo am se brakasa. Dini ni, wa jimi am ka kire